Ab'ekibiina ky'ebyobutegeki kya FDC ey'abaana Nkumbi nibo bigwireho ofiisi zaabo z'ekyanga kya Ankore omu kiyanja omu rurembo Mbarara. Abantu bitu ba Ankore region aba FDC ofiisi zitu nizo twazigura omu kiyanja mwize mu registeringe abokwenda ebendera ya FDC abarikwenda tiketi expression of interest form no kwasa obujunanizibwa bwo kureberera emirimo yiti y'ekibiina ekya FDC obushobozi obu nabhebwa kandi nabutumwa kuruga kitebe kikuru najya Nkumbi otubera omujwekero omurungi kandi ojanjaze engiri y'ekibiina omuri Ankore yona. Eva Sabinitwe Kafureka omushuganisa wa FDC omura Ankore nagamba ngo offices nibaza kuzikozesa okumaraho obutikirizana obubire buriho omu kibiina kya FDC. Ebintu bya differences ebimwahurire ebyo bikabaho buriya leadership y'ekibiina National Delegates Conference etakashitamire kuronda leadership ensya ey'ekibiina hakabaho kutera obubiina obururu oburu kuterwa honorary delegates abarukushitama mu turukweta ngo National Delegates Conference. Ab'ekibiina kya FDC y'abaana Nkumbi batwire omukyanga kya Ankore barukurondesa obukiiko mu Ruburu district na nokurondera nandara amafabo obushagiki obwo kukwatira ekibiina ebendera ey'obwa president omu karuru k'2026. Shaha tweyimukire mu nk'eminyeto shagike political party yitu tisiyoki twiteke president yes contributing to take a president with Nakedam State House, take a MPs on Parliament. So I'm here and praised and privileged kushanga ngutwayugura offices it is Ankore region kunuya for that it's kuza kutiyamba to mobilize and coordinate our services, our activities as the main activity, as the main. Ekibiina kya FDC y'abaana Nkumbi hatabaru muno baronda abantu abarakwatire FDC bendera na nokwetebekanisiza akarura karukwija ak'2026. One Uganda, One people, one Uganda. Ahabwa TV West and area Sartugusa. Ankore region na leadership yitu ya Nkumbi